أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو غام جوست هميلي mridunge mbabi harmaze dakika nchashi kao ngarjozi isibanu lelo haula heza jiri Komori ranzijana hatarijeri wasuli lelo arudiri hensi نوع يتصور كان مشهد نمنا جي ازجوكو جيري بعد إذا جيري ليلو إذا جيري جانا. طيب تنو ورجزاي إذا جيري مناسون سيبيان غرزي جواو إذا جيري رئيس وهي دولة ومجيني سليماني، وأيضا نزا هونرا إمانينياسي كاو دو يفاريكي يزمو يمرهمو، وأيضا يرهمون وحفا يعني كيوا لوا وادي سويها njema بإذن الله تعالى yahifadhema siwa ya hatu hayonsi Mwenyezi Mungu ajalie aritowe harima mashaka ikao ngapangwao yajia dojiri harima ensi ya hatu marahili jawiyo. طيب hakikatan sidanzani nisomeza jiri harimaye za jiri ranzijana hata wasuli lelo ikanga musheli yao janari rifanyaye director hadisi tizifanya ishara mbabi harima masala hiyo kana siasa Faransa namna iliyo harima nsia hatu Komori isongeza kukana wanansi wanradi isolamwa hiyo fikra ya mwandu. Fikra ya pili dokana Faransa handi soreje dingoni haku iso rizitekeleza jana lidhalika hajihundu kana hasasanyiwa harima peizinji donc ngufanyo tarkiz haku harima nsia hatu Komori no ilia shinde izingare isirohe hama jinamna mali ya roha jinamna Nigeria ya tawa jinamna Burkina Faso jinamna ye Centre Africa watawa harima zila mibatso ya shifaransa. Lidhalika henizijirio wa Komori zonanzoni kusudie henizijirio harima ensia hatu reka watu kamrumbaba halala hafu abola dimurdo tuhumu Faransa yode fikiri ya mwando. Donc yabili dokana sisi wa Komori abasainu sanga sina maarifa garijuwao ze taktiki zonsi pia sanga sina maarifa nizimgu harinika bahati uwinji wa hatu wa ruhabonze wende wasomo o watushinda wa ruhabonze she teknoloji nge wasaidi yao wa wasuli harima maarifa wa wasuli harima ilmu. Lidhalika abasani karti harima uduni izo Faransa ya jouzi shariki ya zifanyi ngarjoujua izo Mkomori ya joufanya dhamana ngarjoujua. طيب ezajiri hindi emimi namna nisomao ezajiri amzisomo namna ji wa Komori sonsi pia wa Komori wa hatu watukufu waangaliawe ezajiri ranzijana hata wasuli lelo ukana zilandongo siasa yondani yo ena mduge na haki mana ngabo wanduka wo shulihane siasa yondani ngabo sisi kasi ushuhulia nizi relation internationali za hii daula hatu na za daula za satena. Lakin kabla rahare nejanji ya harima omnofuwae hadisi ananzoni mwesheleze ni fikra muhimu ikao ngejori saidia mwasuloba hanu mimi na somaye mashahadi ikao do ya jiri Komori mweshelea uranzi 2018 padisa mashaka Komori wakati Rais Azali baada 2016 yarengeezi ata 2018 wanduwan isa mashaka. Donc mashaka ala teknoloji ikao urumili wani mashababi wa venue mashaka wa venue mahutajio wako yataha ziko wasilo mahalani honsi pia taban kana sisirika harma wakati wa teknoloji interneti abo urungowo shabongo shindo urungozo wandu walo mashariki al-ard wa magharibiha aba hainungo jamakana wanungo rungwa we godugwadu we Komori la hada iyo kejarendi ha iqan kejarendi ha mushkila hum rashinda juwezi jiriyo bana Google ngo shinda ufanye ye translate welewe nga weneza ka istinai ngo jo ushinda wa tarjamizo wandu kaudu wambao. Lidhalik atakamtubu wa mdo parse shi Swahili na Komori lugha yitilwa namna jemra jo shinda elewe izo wandu kaudu wambao. Hata harmaze video korongwazi no ahyanan woti ye translate harma eze video kaudu rongwa. Lidhalik teknoloji isaidi ya wa Komori waonese maone ya hao ya kahondani ya rohebonze
sayoze daula zonsi pia heni wandu wakoshinda wahunde noti na takriri za mwaha haula he maisha Komori, haula he uhala he demokrasi Komori, ne siasa Komori, ne maisha Komori. Izo zonsi pia uwinji wa heze resources hizo ziko urengwa harima zila resources ze interneti ne ze rezo sosio ikawa Komori wa kuvenua wako hadisi fikra hamadio. Idhan razi 2018 wa Komori ngasi harima mashaka na bwe mashaka yanu yani kejandisa 2018 shandisa hale shaminga mtungorenga ranzi 2018 atarjeri wasuli 2024 mashaka mangale manifestation enamne andisa ja wasuli yenda hata Paris enongozi baki hata haba sainu zirenge sura endwa jina mono zendoko kanga zijiru harima ensia hatu Komori. Lidhalika eza jire ranzi 2018 neza wasuli aba sainu la dimuzi tsanganiwa no ilirjo hundaye le picha lijoka adak nezijirio zornika ukweli ezijirio ranzi 2018 hata urjerwa sulibano zenongo za badilia hindi zenongo zijirio hindi endongo hindi ikao zichongeza manyanyasi hamandola au Mkomori ya subutia fanya ndongo hamanda zile ikao kazija paro jiri abadan si ushia kana raisi haja haulawani ma mercenaire si huishia kana raisi harwa gungu si huishia kana raisi hazilwa tende mjini sha na mangalie wo ya akili ya Mkomori ya sasanyiwa na maisha sasanyiwa ye namna wanadiso fikiri haula he ufanya intikam nezijirio yomonsi teknoloji lizo dingozi tekeleza kana serikali ya hatu ladimu mke hashir manaban kamtushinda uzio Komori watsinjari mwe teknoloji gamjuawe zijirio Palestine ema Palestini na ma Israel eze arme kawe ema civil wa Palestini zo wafanyao mashononde watingo bali ya shononde wanjia garini wa reme mrikao mu Israeli shononde donc ngamangali yao kana wa Komori eze akili za hao kasuba ki Komori ba he teknolojia in sarenge la system hema Palestini ngarendao maudu sisi katujua ijomkinisha wasatena wende wanjie waone namna kuba wakofanya mizinga wende waone ze daula za satena harma YouTube namna jengo fanya mnamzinga wafanye sa na mangalie namna yankile hem Komori civili ya disofikiri na majeshi lidhalika serikali ya hatu watukufu na mkeradhi zenongozi rengwa hain بعين الحقيقة زرنغوا هاوكويل سيفاني ushashivu wa maarifa wa ufikiri harma ejanibi yode fikra yaman ranze fatra ila hata haba sain manifestation nga moshele Komori na mnaze nokuzakaya barua kama diso baya pare magaya pine aba hainu wandu sawa ranze manifestation Komori wandu wanje marhala ya nyumeni wandu dunge wala wandu kao duwa oshongu kanga bo dhulma lidhalika iyode jornike picha hizi jao nji fulani ijomkinisha wafanye ndongo hamadazini mji wasatena ijomkinisha wafanye ndongo njumazini lidhalika la dhimuri kae harima hadhari harma masala hii طيب zabarindira sisi wa Komorira wasuli harimaye darajain yodele suala na juuzisa au usfansi pianga tujuwao handani wa Komori emanara wasuli harma daraja hamada inu dokana ngasina fikirandaru hendane muhimu fikiria mwando dokana ngaranzori towe diktaturi liyo ya hansiwani Mfaransa yomonsi yabilinga ranzori kana daula ikaonge joka na uhuria wa kweli qarari ne decision joko rengwa shai rengwa bina ya he maslaha ya hatu neze intereza hatu sisi wa Komori yodi fikiria mwana ngaranzori towe ukolo ne haina mbahindu ikaongio na ilaka na ukolo lidhalika ngarjonga leo wandu ikaongwa saidia we Mfaransa de ma lideri politiki ni ma lideri wa hema jeshi ikaongwa saidia we Mfaransa ya baki harmensi ya hatu abo wa Komori wa sawa rambua ukana ladhimu ritowe hena mbahindu ikaongio na relation daena ukolo wa heshi Faransa rijera isa ilaka ikao
azijoka za hatu sine mfaransa daula na daula shati mtwana na mruikao hakolonize wandu yo de fikre ya manu pai ya bili emanazijirio dokana sisi wa Komori ngaritsa hao ezereso sikao ngizo harimwensi ya hatu zirejeyu wa Komori shazitinikiwe mfaransa zitinikiwa wandu wa satena yo de fikre ya bili fikre ya raru dokana sisi ka wa Komori ngaritsa hao kana henu wakati kao ngarjuko hanzari fanye ndrongo zijoka maslaha ya hensi ya hatu rizifanye watina khaufu ukana Bob Denari ngujo huja hawe mfana Bob Denari ngujo huja awe mkomori ngujo fanya kudeta jenam na Bob Denari ya kufanya ze kudeta iso tisi ndongo ndaru ikao wa Komori ngwasa hao zenongozo zikae harima yensi ya hatu Komori tai zabarindi wa Komori abasainu mparisao movement ikao ngwatekelezao kana lazimuri rireje Komori lazimu mfaransa arohe izo zonsi pia zabarindi na mangaleza jiri Afrika izo dizo namba kana hinde za jiri jana huwasili lelo gizo na ilaka nizijirio harmaye e kontina ya hatu gizo na ilaka ne teknoloji wa Komori wa henu sikwazi wanjiao gizo na ilaka ne siasa yondani ikao do iremao harima ensi ya hatu zabarindi wa Komori mwona wazindongo izo dokana na mangaleza jiri Mali na mangaleza jiri Burkina na mangaleza jiri Guinea na mangaleza jiri hozonsi pia yodele kwamba kade theory ya papillon nadharia tilfarasha ezi jiri Afrika ngazo afirisha ze pei za satena ikao ngwao harima e kontina ila iyo fikira muhimu wa Komori Komori abasainu izo nazifungwa kazi ndongo muhimu iritowema wa Faransa ne ukolor to wandu kangwa msaidiao zere sosi za hatu zibaki ye decision ya hatu likena sovereignte ya e daula ya hatu harima ensi ya hatu watsina ukana ngabo mndu ikao ngujujejari njia harima decision ya hatu mana izo dezajiri Mali izo dezajiri dahubi ni Guinea dezajiri ezensi ikao Niger likao ngamzijuao omhalani ikao dezajiri zonsi pia pai ezajiri zinu ijom kinishari zisome namnaje wa Komori nemna mukadima mtiti kao dora mkadimisha junki nsharizi someji mimi tizangali ya harma janibu zinji pai ijomki nishia ka Faransa haonokana ezi ya Komori razi 2018 ngabo mashaka wa Komori wa juha wa Faransa watiao le fijo ila akhirihi zimidia zandiso tambaza ze fikra hizo na bala Faransa waenge na konfli ya haide ze pays puissance armée Afrika hatolwa Mali, hatolwa Niger. Donc ijomki nishiha ukana ya je hatolwa Komori. Lidhalika ya scenario ikao ibiti wa Gabon iyodi yanzo ibiti wa Komori abasain. Darba isbaqiya. Yanzo irema Komori rahawe janjia aktori mnyumeni harma ye mashadi ya politika he daula hatu Komori. Rusi, Marekani, Chini, Turki, Israeli wawonsi pia na wala fikra ikaonga mzijuwao hasibabu dokana hindi sisi wa Komori ranzie fatra ezi raisi azali ranjia harmumae rarumae ye Union Africa randiso wanjia infita haku Komori randiso julwa haku ze noti zandiso shimili ya Komori zisongoza kana wandu wanzo wa juwen sila lidhalika abori buwema atoma ma aktori wa nyumeni wa politiki kaongo wa jumkinishia wanjia harima e daula Komori wawe asli ngabo konflia haudona Faransa harima ze intere kao Faransa ngenizo harima ya Afrika na harima pei zinji doko wabo Faransa la dimu ya fikiri kana hukuma inu ranzi 2018 hata haba sainu ngabo mashaka kabati stabilisation harima nti donc nabo yonge jounika bi anjema ze ma aktori dauli ze pei puissance washide wa hunde na namvoro jo abo wanjie Komori waje watowe Faransa la dhimu wafanyiwa action ikaunge jotorerize daula ijotunga kane daula wende wakadimishe tanazulati harima daula ya Faransa yomonsi au yomu kadima wa ukana yejomkinisha wajiri ndongo ikao nge jouto wa daula hatu dakandaka tide daula di madhamana haudhamana
nzima. Lazima fikire namna hiyo. Naam, lazima fikire namna hiyo. Maana scenario ya Gabon mono wakati mbaba tijibala Omar Sindovi bongo mbaba wakati ya Sanu Wade mono kana hizo Faransa fanya hindi abe hama jeshi wende waudu wafanye kudeta wamtoa direct mwishia wakati ya ndiso zale fijo yebabuha na magalie Mali wakati ya hisab kana Zumu Muhammad Azumu Sindovi ngemlemevu katushinda abe hama jeshi wende wafanya action ila wafanye kudeta vahe Ibrahima no wandu wala taure mashababi amanu bi rabbihim fazidnahum huda wajuhaba wafanya kudeta ya nyumeni watoa aktori mfaransa. Faransa hafanya darba istibaqiya vahe oma Afrika wafanya darba istibaqiya ya he dawla Faransa. Lidhalika ye mashhadi kana scenario ya Gabon ijomkinisha jiri Komori nezijiri abasainu ezajiri jana wasulile ilamna muashiri la ala makana ngabo zijiriyo zijojiri au madha. Ilo suala ikao tijiuzisa. طيب السؤال la vili hal Faransa mathalan ngabo haja ngabo besoin kana ya terrorizera isi watu talamera isi watu ngutoyaize amri zahe na ngabo haja no ili ya shadidishe rais wa dawla kana ya kadimishe zinji mana conflit lo harmwe Afrika ketinyangu wa Komori rika harmwe inyo Afrika eri asa inyo Afrika ribuwa ye mato pays zinji abola dhimwera iso dawla ya vurwambabi ya sasanyi wambabi ijomkinishi hawa Komori naam ijomkinishi iyo fikra asasi au suala la sasen Komori ngazbo khilafu ya he ya hatusina Faransa hawla qadhiya ma mashhadi ma fikra walio mushkila wa hatusinao raisi haraya awe hukuma Komori haraya wabitali wapuse wa namna ila zabarili na mwena mnayo wa Komori dokana heni zijirio harmensi ya hatu wa khasa tandongo za sufawda na mabaya namna ila ketsubidiri la Faransa maana sisi ngasina mikataba wa defense watu sina Faransa ngene haki ya unjihar male jeshi la Komori ngena haki ya hens ze tartiba jowo nakana gazjom hakikisha maslaha za interesa lidhalika yukam risilate fikra kana hende hadisidena wandu honsini hula wafanya ndongo hamada zila rekawa jua rekakwa jajua rekawa lamri ya pusewa rekamdu kaja pusewa sabu ye Faransa ngena fumvu hama ezajiri yo fikira muhimu wa Komori. Toi upande mdojina ya hondani juzibani wahansi wa hukuma nyumeni rais wa dawla wahansi mashababi ikaw waje waende safina ya he dawla marhala ijao inu au marhala kao ya inu raigabili baadhi ya he mashababi wao mrabaje ye secretary general wa he hukuma hanikiwa salahiyat wasi'a hanikiwa daraja ya haju bidaraja kanu ijomkinisha ye yarenge yeterimu wakati raisi yasujo shinda ya NDCS besemne lewa bananzoni waswili ijomkinisha kana inu drama ipangiwa ni raisi wa dawla ipangiwa ni hukuma no iliri waswili harmwe vision hiyo ukana raisi katsushinda ndesa ze hazizae hasibabu kana ngamjuao hakanzaya ulawa halafuri waswili harmakana kana ushinda ya ndeseze hazi rinike mru ikaudi ya ladhimu yani kiwa hasiba he namna ya hansiwe gouvernement ya Komori ijomkinisha wa Komori hauke ijomkinisha naam ijomkinisha lidhalika ezabira ladhimu relewe zijao wa Komori maana hiyo dondani tayib hali za jiri zila zitojiri kana mruwa ye yatojuha mathalani yafanya zila naam ijomkinisha hasibabu dazila mashairi salbi dazila sentima mbi ikaongizo na baadhi ya wandu walio harmwe dawla hatu Komori itijaha ya hukuma waangalia ngabo dhulma ngabo umenyefu ngabo korompi ngabo fisidifu izo zonsi pia zijotongoza zizaye namna kana wa Komori au mkomori ya juho yafanye action hama daila tamam Komori
lidhalika ladhimuri someze mashhadi he namna ikao do riziwanao harma ze fikra hizo. Pai sisi ekardo anzana angalie wa Komor ze daula zonsi pia zilo harma dunia namna zangalio Faransa izo afanyia Afrika waona okana hadhulumu ya Afrika adi dhulumu harma ndongo zinji Faransa ngujisi kangu reje dingoni harima siasa ya harma ya Afrika mono Macron 2017 au 2017 au 20 enamna hanti strategie ya nyumeni ya joko endelea de harima siasa ya harma ya Afrika mono kazi towa siasa nchi system ikawo ngerumilwao ne Faransa hindu wa Komori hale ikanga mushele yao ikawa jiri coup d'etat Faransa hasaidia wala malideri politique wa wasuli harmaezi ha coup d'etat ha votizanrabo aba hainu changement ya jiri harma strategia Faransa katu saidia malideri politique no ngusaidio malideri mapolisi majeshi odo anduka ngwa saidi wao na mangaleza jiri Gabon na mangaleza jiri Mali na mangalieza nzozi jiri Komori action ya jiri timbu civil wa Komori sha mrikaonge harima silk ya hema jeshi ni mashurta na hizo zonsi pia idhalika ladhimura ngale scenario zijirio armu Afrika ikaonga zipangwao ne siasa Faransa kana ijumkinishia zijiri harma entia hatu Komori. Iyo fikra muhimu jiddan wa Komori. Taib, ze media zilo Komori. Ikamra za mangaleze media zatu zilo Komori. Ngazi saidi yao kana zikhafifisha ila ze mashairi salbia huwa Komori au kastu saidia. Izo media mbabititi au page mbabititi. Shakartina wandu ma journalisti wa kweli wajo ushinda wambekana ngwa saidi yao dhamana ya tifanyembi. Mwangalia hondani ngamtsanganyoze fikra kabati media hauna naranzishi wao ze media kao zijotongeza kana idhamana wao yake muharati fanya ofisidi illa qalil idhamana wao ngujo uzisiwa sharia shinu ngajoste hilwa yo kartini hizo harima entia hatu lidhalik henis jo jiri harima entia hatu abo sisi bima kasabat aidina wa Komori aidan bima kasabat aidi Faransa wa Komori. Tayeb yo fikra muhimu aba hainu mangalie malideri Komori ye khitabu ne langi kaunge ko kontrnie wa Faransa Komori itongeza maana hiyo andisara mu Afrika ikanga moshele yao harimo ifatira mwisoyinu itongeza kana majeshi ngwashunguo kana ekawa jiri kudeta harimezi liyo abongwa hakikishao raghba na tumuh na hadaf na besoin ikao de shambu liyo watsahao lidhalika yunge jo saidia wajiri ndongoza amali unf harimezi ya hatu kudeta qatl itihad wa ila akhiri amtsanganyo fikra zinji no iliri wasili harima nukta ikao muhimu. Taib Faransa zabarindi jumkin shafanya dokana simambiani bano kana hatolangu tolahula aba hainu maore rende hati si washawiyenshi wanadamu kaya militeri mana hatola ze pezila aba hainu harejei habalele joshilahi habaleze nungoza pia zikansi maore no ilia jo hifadhi ye Komori ezijirio ijumkinisha kana izonga zanzao ya jea sasanye ye Komori akthar fa akthar fa akthar lidhalika hafanyemna action emna action la ngujo zaya fikra za satena wa Komori izo dizorahamba kana ezajiri jana wasulile lo ngazi jouza ya fikra za satena wa Komori hukuma ya hatu mangalie namna wa korongozo wa Komori otorongoza hamangwa rongozo magongo procureri leo wako toweno tie hemanya jeshi ya hafa watuenda wa mparisa halala hafu hekudura Mwenyezi Mungu kamashia ya nabala harengwani majeshi mru ya kanamvu ya renge ndawane ya skindabiro wandu wao ya wasili hata ya toashono ya wa ya rema wandu wa hili atajo wasili ho beti salami na mangalie fikra hafu obeti sal do la ilaha illallah
na mwisheze media ikaonga zijoko tekeleza basaini bimujarrad kana raisi hafanywa ndinila Reuters watu eneza ze media zonsi pia wanaweza kera isi mkomori hatilo shononde awa kanzawa kadhalikeza jiri lelo kana emoto hafu idhalika mambo kana ngabo bia ikao malideri wa nyumeni za daula ikao ngwajumkinisha wangalie Komori ukana ngabo bia ya ushindari njie riwane na Faransa izla enterekao ya zihunda uharima Komori ya hatu. Taib. Tutahalete hakuma nati mambanikana tinauleta shanso kanzani mnike ni fikira ukana hindi wa Komori. Baada banu na mangalie miji hatu inamna zinrojokaya inamna imadhamana mangalie namna ze mashairi al-ghadab zakaya inamna zandisa ridwandisa manifestation wabaze pare watu wavuliza magaya watia mro abasaini ziwasuli daraja kukana ngaranzori towe roho hasibabu dazila reaction ya kufanywa ni hukuma wa wawandu waremyandu matro marto na mbuda watandu kirmojeni wa wasili watola roho wa ila akhiri abahainu ya amalia irandi amalia mutabadala as-sinu bis-sin wal-badi adlam yudobahanu kana sari wasili efikra hiyo angalia طيب wasilikana wandu wadoto wa mapunyari were mawandu izo wakomore ngazirengao dahu na mangalezi jiro Palestine wandu ikango ma mustadafina fil ard yesilahi waloniyo de zana zirumilao pani zirengwa zononde wadoti ya wandu harma mabisi harma mahalani izo abasainu ngazinja harmensi zabari hindi de teknoloji ikawa abasainu genikao wandu msomo endu ikao katunda bahati inda harma universite shangu parsom somo harma e teknoloji abahaini wandu hadisa zononde magudu karsuju wa jandi sofanya mizinga harma YouTube ujujwa wanzi habo kana namna jimda kufanya mzinga wajo fanya lidhalika ladhimu baki hadhari ni harma nsiatu tijonji harma amal ya unf yofika fikra asaten ezajiri wa Komor ladhimu zisomeze abadi za hazo zonsipi risome bodi ya hayo iklimi harma kontina ya hatu risome harma siasa yondani risome ne siasa hatu sina Faransa risome ne namna he siasa heduni dunia basainu ngarangalio Komori nunsi hindi ikao hamade zensi za Afrika za karmo kolo wa Faransa wala wandi soroha wanungwa tahondongo hindi zenoti pia ngazisomao harima nezijirio harma zerezo wa Komori wazihakisio amjozi Parisa harma zenoti ikaonga zitola unyumeni yo fikira asasia Komori jumkinisha kam Faransa hafanyeze nogozila no ilia wasuli harma hadafu ya zitahau zivumbua jeheli kana hukuma ya hatu ye daula hatu jumkinisha kana ingwala wafanya drama no wa wasuli harma fikra watahau wowo watahau fikra hao jumkinisha washanje sharia jumkinisha wanike mruyezi almuhimu jumkinisha kana ila drama ifanyiwao no ili wa wasuli harma fikra ikao watahau. طيب إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.